Nthi kauntini ya Makueni nimenda serikali ya kati kuthuima ingi uthukomi wa kinandu cha kuivia awau ndivi cia sivitali cha SHA kwisila kwikia cha kana biometric maiweta kuma muvango usu wa mbia ukwata uthukomi kwithitwe na kiliso kinene mainena na kamemeka amwema nthi alama minite kulasimika kumya ndivisio muvuko kukwata uthukomi masivitalini ni mathingilila vaibata wa kuivia kinanduki vate kukwata uthukomi ula wailite mulinge na ilivoti. Albanas Mutoni umwakati wa nendela methitwe matema vukune masiona walanyo umwe wa kutumia cha kana biometric umandhauti kusila muvango wa SHA baiweta na lasimike kwevambe wa ngili miongo tatu na ile kungamia ngalama siithimwa na kitandeti na wamuka wake kuwana kwa mwa sivitalini wa amref kwa mbeo mithina muonza siumwa ile himinete kufetuka kara natuka na ninga vinie cha baande na biometric ni wa SHA ila nazo je vile wa SHA ni nandi cha ijale ni kwa ngana na bantu bakupata ubisi ile hata yazo ni bidi ni mbesa cash ni Luki, SHA ino kwa kando kukuwide ta nengeta idea contributor ale itu mesia. Minister wa muvia wa uiti Eden Ndwale na weti serikali inalasimika kuvendwa nze ya kuikithia uo wandu alame ukwata uiti la SHA kuma kwa kutumiwa message kuthikwa kutumia cha nikana kusianzia siacheti kutumiwa kuvena ilovia kinanduki cha SHA kusila au matevo tambela yende kuumesia mwema nthi avala yume kwenda etho muvango sinu kuendea uikithi no thukuma na wengi vedho na mwala nyomethio no masivitali ni makuwekithia ni makwata uiti ula wailitem hiyo kuikia cha ngine wa SHA yonania ni security yaku ni wenda SHA ikatumia watu wengine na mundu ungi kana prove yaku ithaniwe mwene SHA na saa ingi withia picha yake yake hiyo thukuma indi vinda ya NHIF weka utuma wa message simu na ithukuma ndio hiyo kweli itu hiyo manani pressure hiyo ndio kana icha unundu SHA indika chake yeti kila na chake kile hivi ajindo mana udhi na neno maybe ni experience ya mwe kila wina ndaka membio kana ndivu itu hiyo manodi na wewe mesha ni tosani singina na wende na ndanki na ile topia msini na ikianga mesha kwa ucheba kitu tuyokulya ene ndetu dela na itu nizia ala maile tenza watongo yela twasa kuyo na itu teja na mayuru teja kusila SHA ni mu ni kwa hiyo ni mbuga ubibi na tunavina mingi na ndio maile tenza mena kata SHA wa hospitali ukandikiwa wana SHA yetu kila wiso kwa hiyo baingawa no yandikiwa na wambingi biyo mukawe twina imbesa yethi wanakabala indi wiki ya kesi ya wewa ya musioka ikemesi tukabonda wakatumia Mutongoi TV kuma kauntini ya Makueni nyenetwa mulei mulingem.